Ka hospital chiang gabaningkong hari India ka MIOT International ha kajing trailang bat ka Bethany Hospital Shillong kalapelong ya kajing ajing sumar ya kisiang hadu z kata nadu khli hadu kajan ya kani kajing sumar ya kisiang la sedang ha khatoi terik unai tung bat kan kutno ha ka khatno terik unai tung nadu kapor khandai bejem stem Habakran da gelap thai khubor unong aiktian ka Bethany Hospital u Dr. Kintiu Langsan mit uloong magajing pelong ya kani kajing ajing sumar ya kajing pang siang boper kalong khnang ba kibreu kinyo ya kajing sumar ka bakloi uloong ru ba ya kitu kibreu kibahap apo ka below poverty line lani BPL kinyo ya kajing sumar bat kidon kamtang ya ka MHIS card u Dr. Sanmir ula pentip ba ki Dr. Ban Sumari kini kajing pang siang kide u Dr. Umesh Kumar Singh bat u Dr. Satya Prakash kibana ka hospital MIOT conduct of journey but your international mentionai kuat A to Z bone scan kemudian A to Z cam yang mentai paling kuat A to Z nama ki cover dot kisien nadu nakli adu kakat kin nuk jingpang kagade bar kisien di klinik kami la penong duduk kuit dari tahun 9 ting ikut klinik sini saja tahun 1 di you don't need Dr. Ashok, Dr. Umesh, but Dr. Satya, kita penyiat pendidikan dan pet kinompang. Kini kekal kan pet yaki kena kekno kebarang kekno jingpang siang nado bagi dangka bagi bagi mensau menta ini ki joint replacement kun jingpang siang jongka pain jongka hip jongka sengkai but jongka crossio nanti ke sports medicine dulu bagi jingpang cancer jong kisien. Sedang kendai berjaya menstep hadu dalam dut sembilan patient hadu dalam jamiat. Syukur dengan yo kinumpang ke dalam ban syaput. Dekidon ke MHS card, ke MHS card kan cover kat kun ke package ke bagi lamai. But dekidai bakidon ke tu ke MHS card ke bagi ong ke SECC kategori, ke BPL kategori. Di kanu ke prosedur ke bagi le but by dia by dawai by doktor na dong chudong ke dai tolong bit free. Kibawan udah minta ke dong ke banyak pengumuman ke expect they can dang one kambon ke diksi banwan dan create the awareness ni yalek ban hawai ban sepriang bagi kita kinter ke social media bagi membaca video ke media dan bagi wiki channel dulu bagi posters ke pamphlets ke bawah hospital ke pamphlets bagi tips yang kita kita yuk kita wang ni rugi temu Indonesia kinong bagi pak kinter kini kita semua